إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم مري واحد كان قستكفا موضوعكي حجة الوداع كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم دبافا إرشاد وترين حجوك مشاعر وتريغ عرفاتك أدي مناغ بس تفاتو مقام تكوغ كيرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفان بأمته دبافا ماتور إرشاد وترين أغم اللي بدي فلا ورتكا بهيغتو هذا شكلنا مفدا كودا وقتكي أغمنا كيرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إسلام دينو کے ملک خلاصہ وت دین එකන් කම බාර අලුවාෆා මෑගොඩ අසාස්ත බයන් කො දෙවාෆා ඛුතුබා එක් ගහිමනේ උරිහා ඉබ්‍රතකා ඉන සේහ අලගොල් මෙන්න ෆාහ කුරවේනේ වගුතෙනු ඒ නමස් එද සතේක අහර ෆහෝගා වෙස් අලගොල් මෙන් කොම්මේ අහරකු හජ්ජු මූසුමුගා හජ්ජු වරින්නා යදිනුම් ෆරාතකුම් වෙස් කීරිත මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මේ මතිවරි ඛුතුබාගා وت متوري حجوك كده فان دفا فوا متوري شاتوك واهكي كي أقول من أبدوس تكمن دوا لو بيت الزتري أخو أقول من حجة وداعك خطباتك واهك دكم كوريك إرشاد واه دكم كوريك نه حج مي كيها مهم كم بس أقول بلال بجي أقول من بسمية كلفان وان فدين مع النبي صلى الله عليه وسلم එක එෆාණු මක්කාගේ ඉස්ලාම් දීනට්ටක එත බෑර කුර්බාන් තක වේ වඩාගේ අදි මක්කාගේ ඉස්ලාමී රිසාලත් ෆුරිහම කුරවේනේ මාහවල එක එෆාණ ෆෙනි වඩා නොගතුම ඉස්ලාම් දීන් නස්රු දෙව මට්ටක මක්කායි නික්ම වඩා මක්කායි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නික්ම වඩාගෙන් ඉරු එක එෆාණු ගොමුරු ෆුළුම් ෆන්සාස් තින්හර්ෆ එක මානේ කි අල්ගොන් මෙන්ගේ ආම් උසුලකම් බෙලියස් එක එෆාණු හුරි උන්නේ මුස්කුල් ෆුලෆ් فانساس تينغار مكة يكذفان مداغتي إسلامي دعوت حماية كركاتركو إسلامي وريكم قائم كربان بيمك نوتا دولتك قائم كربان ما حولين مكة الليبودا نغتو يكذفانو حج موسمغا يكذفانو نفس فولو قبيلاتك هوشالو مگندي كاكو هي تيمن كليغفانو گواگن එබේගේ කවුමුගාත ගොස් එබේ කවුමක් ගොස් තිමන් කලේගේ ෆාන ගෙ රස් කලාගේ තිමන් කලේගේ ෆාන හවාලු කුරවාෆා මේ රිසාලත් ෆුරියම කුරව මට්ටකා තිමන් කලේගේ ෆාන එහි තරිවාණී තිමන් කලේගේ ෆාන හිමායත රක්කාතරිකන් දෙවවාණී කොන් කවුමක්ගේ කොන් කබීලාගේ බයිත් එකේ ෆාන ආදේශ දන්නොම ගෙන්දේ ඒ රිසාලත් ෆුරියම කුර මට්ටකා හිමායත රක්කාතරිකන් දේනේ බයක එකේ ෆානුගේ උම්මතු එකලේගේ ෆාන බෙත් මේ දවතුගේ තෙරින් حج موسمك نبي صلى الله عليه وآله وسلم حج ورنا එක එෆානුගේ දාවත් හොෂවලුගේ තෙරෙන් මදීනාගේ බයක මදීනායෙන් හජ්ජ වඩාගෙන් උළුම් බයක හජ් මොගේ දිහවර දුහග ජම්රතුල් අකබායෙන් හිලවකුම ෆෝග යම් ජම්රාත කාරීගා එබ්බේ කො අන බේක කො අනක බෝබාලන් තිවි බයක එම්මේ ෆොරතව නබිය සල්ලල්ලාහු අප්පුළු මච්ච ඉස්ලාම් වඩාගත් أي مدينة إن فرتم إكليك فانا إسلام وداعن إكليك فانا فرتم بايتي بجماعتك حجّوغا إبيهم إزمانوغا حجّوي غوتكا حجّو حكم تو ترين إزمانوغا حجّو من دي إنما حجّوغا باي حكم دوري بدلف إم جمرا هيلوكا ويتانغ بوبالنتي بايك مدينة إن فرتم إكليك فانا إسلام وداعتي مدينة أهول ورين تري دين إكليك فانا إكو එබ්බස් වඩාගෙන් මදීනාය නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩාගෙන් ෆිකම ගවානම එක එෆානුගේ රිසාලත් ෆුරියම් කරොමට්ටක එමි එක එෆාන හිමායත දෙවන් අද එෆෝගේ ඉතුරු බයතේ
එක එෆාන එක මදීනා අහ්ලු වරින්ගේ ෆරාතුම් වි ඒ බයතන් අබ්බාස්ගේ ෆානස් හාසිර වඩා එක එෆාන රුහුන්නෙවි ඉස්ලාම් කමුගේ මතීගෙන්නු රේගණු සිද්රියාතුග මදීනාගේ ජමාඅතක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බද්දල් කුරවා මදීනායෙන් එක එෆාන රක්කාතරිකම හිමායතුගේ ශරූතක බේගතුම් වාහක දෙක්කේ ඒ බද්දලුම්ග අබ්බාස්ගේ ෆාන විදාළුයි තිබෑ මිහුන් මුහම්මද් ගුෆාන ගෝයාගෙන් දාන්ති එබ්බස් වනි තිබෑ මිහුන දෙකොළන් හුරිහා අරබීන අජමෙන් හුරිහා මීස්තකුන් තෙදුවානකන් තිබෑ මෙ මිහාරසුර දන්නන් ජේන එක් මානෙකි හැමේකනි ආදාගේ ඉන්සාන ගෝයන් ගොස් රහුග බේට්ටිම වාහෙන් නොවානේ එක එෆාන ගෝයාගෙන් තිබෑ මිහුන් දාන් එබ්බසුන් එයි මොලේ අරබින්නා තිබෑ මිහුන් දෙකොළෝ මං එබ්බසුම් අරබින්න හංගොරාමේ තිබෑ මං එබ්බසුම් එමිහුන් කදෙමන හංගොරාම කුරානේ එමානෙකි එදුහාකු එකලේක ෆානෝ දෝකල්ලා කම් ගවා නම මියද එකලේක ෆානෝ බහට්ටාව තිබෑ මින් දාශ එදුහාකුන් දෝකල්ලා කම් ගවා මියද බහට්ටා දාශ මිකංකන් තිබේහුන් විෂ්ණුග හොන්නන් ජෙහෙන එකලේක ෆානෝ කොයාගෙන් මදීනා එද්දාන් එබ්බස්වාර එබේ ෆුලොන් එබ්බස් වඩාගති මදීනාග එමිහුන්ගේ මුදලා එමිහුන්ගේ අඹිදරින් හිමාය කුරා ෆදෙන් කීති නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම රක්කාතරිකන් දෙවවානක ඒ මදීනාගේ රක්කාතරිකන් දෙවවානක එවෙන් තිබෙන ෆෙනවඩා ගන්නවාන බදුරු හංගුරාමයාග කීති මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හංගුරාම කුරන් ජෙහි වඩාගතුමු එක එෆාන සහාබින්නා මෂවරා කුරවි මුහාජිරේ බේකලු එක එෆාන මෂවරා දෙවි හංගුරාමයා කුරිය වඩාගතු එකම ගොස් අනෙක් කාවස් තකුරාර කො එක එෆාන මෂවරා අස්සොම ගෙන්දෙවි කොබාතෝ තිබේබුලුන් රායක් අන්සාරේ බේකලුන මදීනාගේ අන්සාරේ බේකලුන විශ්ති වඩාගෙන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඔළුබණී තිමම්මෙන්ගේ බහෙන් හොදක් එයි එබෑමි හොන්නා මදීනාගේ මුස්ලිමුන් අයෆෙන් එබ්බසුමකි මදීනාගේ තෙරේගේ එක දෙෆාන හිමායක් කුරබන් එන්නස් මිහාර හංගුරාමෙන් නික්මේගේ මෙවලවෙනි මදීනාගේ බේරු එම්වි මි එබ්බසුමගේ බන්දුගේ තෙරේගා ෂුරූ තෙරේගේ හිමිනේ කමෙන්නෝ මදීනාගේ බේරු එක දෙෆාන හිමායක් කුරුමක් එම්බෙගෙන් අන්සාරේ බේකලුන තෙරෙන් බය බේකලුන විශ්ති වඩාගෙන එක එෆාන බේනුම් ෆෝනි තිමම්මෙන්ගේ වාහක හදිස් කුරායිට අන්සාරේ බේකලුන්ගේ ජවාබ එක එෆාන දිසාර කුරෙෆ් තිබේෆුන් අඩොස්වාන තාරිඛ මෂහූර් රං අකුරුන් ලියවිගින් දී මහම්මත් වෙරි ඉබාර නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බේකලුන් ජවාබෙක් වඩාගති අල්ලාහ් ගන්දි බුණමේ කදේග ෆාන තිමම්මෙන් ගෝයාගේ මිය කණ්ඩක් එර වඩාගතස් ආහාර මෙතිවේ කදේග ෆාන එක්ක කණ්ඩක් වෙසෙරන් තයාරෂ ආහාර මෙග තිරෙන් එවස් මිය කදේග ෆානු එකනි කොල්ලා ෆොරගස්තින අන්නාන් වඩා ගන්නවස් එමෙක එෆාන හිප්පුළු හමජී වඩාගෙන කදේග ෆාන හිමායත රක්කාතරික මදීනාගස් අදි මදීනා බේරුම සිබේෆුන් දෙවවානකන් කෂෝර වඩාගෙන කේපාන ගොරම් කරොම නිම්මයි කුරින් අවුන් දෙන්නේ ෆදෙන් ෆන්සස් තින්හාරුගේ කේපාන මුස්කුලි ෆුළු හාලතුගා මදීනා නික් වඩාගෙන මක්කායෙන් නික් වඩාගෙන මදීනා හිජර වඩාගෙන ඉරවස් එකලේ කේපානගේ මුස්කුලි කම එකේපාන කවුම ලිබ් වඩාගෙන රංගලුණු නතිජාය නොත එකේපාන අකුර්මති වඩාගෙන හොඳගෝතක එක්වස් එකලේ කේපානගේ හිබ්වරක ෆම්වරකන් එවස් බදරෙන්නාත් Allah subhanahu wa ta'ala ekaleegfaana hawal kurwa fa wa risalat furiham kurwane fursat efada maqamen gafatane ekalang irad kurwa dakkawaneka ekalang di nasru devwane duhe ekaleegfaana lolun deke wada gannawana kamge furiham yakin ekaleegfaano hippulu goy efonik wadaage madina ga islami dawat faturwa diha ahar doge terega nabiy sallallahu alaihi wasallam gaata එක එෆාන හිජරෙන් දිහවන ආහාර හජ්ජ නික්ම වඩාග තුමන් එක එෆාන හජ්ජ වඩා ගන්න වාහක ඇලාන කරමු අරබින්ගේ තෙරේග එකේ කබීලාතෝග සරහතෝග ඉස්ලාම් වඩාගින් තිබෙ එම්මෙහා අස්සා බේකලුන් නබිය සෝසම් ෆාප්පොලග හජ්ජ දියොමට්ටක ජමා වඩාක් තාරිඛු රිවායතෝග නබිය සෝසම් ෆාප්පොලග හජ්ජුයි මීහුන්ගේ අදදා මෙදුග කොමසර ඛිලාෆෙන් ඔහෙන්නමස් බයි රිවායතෝග ඒ නුවදිහ හාස්කම බයි රිවායතෝග එල්ලක ෆන්සාස් හාස්කම වාරිදුන් ඇස්ස එග්මානේ කි දිහ ආහාරදෝග තෙරේග අබි අසල්ලම් ෆහප්පුලග හජ්ජවානේ ලක්කෙන් හා බේකලුන් ජමා කරවන දවවත එකලේ ෆාන ෆෙතුරු වේ දරජ දිහ ආහාරදෝ තෙරේග එල් ලක්කෙන් හා බේකලුන් එක ෆාන හජ්ජ වඩාගෙන කියාගණ හජ්ජුගේ ખબરත නකුල කුරේ බේෆුලුන් විදාලෆාවේ එක එෆානුග හජ්ජ නික් වඩාගෙන එක එෆානුගේ ಕುರಿಫುಳು ಮಚ್ಚಾಯಿ ಫಹದತ್ತಿ ಮಂ ಬಲಾಲಿರುಗ ಲೊಲುಕುಳು ನುಫೆನ್ನ ಹಿಸಾಬ ಕುರಿಫುಳು ಮಚ್ಚಾಯಿ ಕೈಫಾನು ವ್ಯಾಪುಳು ಮೀಸ್ತಂ ಕೈಫಾನು ವಶಾಗನ್ ಜಮಾಯಿ ಫಾಯ್ ಎಮಿ ಹುನ್ನಾಯಕುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಹಜ್ಜು ನಿಕ್ಮ ವಡಾಗತಿ
ege kuri aharuga mushrikun hajju mana kurwaf gefula mushrikun hajju mai gefulu kariya kafartakun jamaun ad hajjugu mashartaka mistakun diu mana kurwaf nabiy sallallahu alaihi wasallam hajj nikmadagati ei tantanuga shirukai viyanuda kantata kurave hindege kala ifana hajj nikmada nugonno makka fatal kurama foga mistakunan emihun kuramun ediya viyanuda geggota hajju galokantaka masharta kurun nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi kuraf lobe dizzetere ahon mi hajju ekale ifana allah subhanahu wa taala dekkive kalange wawdu fuluge teduka eka ifana kurifulu matin lo fulun dekewadagen etan has bayake ekale ifanu ge dawata ijabadi ekale ifana ekuga hajj nikmodagati e makka ekale ifana wadagati e makka eki dadi midake duw eka ifana umra ek wadagatum e gefula erum gefulu kare diun mana kuri makkai ne makka eki ekale ifana ufam virakkam ga vi names makka ga ahulwarin eka ifana nerila eka ifana ihanati kon hiti makka ehennames miyadewani ekale ifana marhaba kiya tahuniya kiya ekale ifana ge deen qabul kora tauhid ge bintaw tere bime gotuga e makka yai makka ge washagen ba sarahut senu efa eme ke ifana ge lofula war finikan libeni ufavari manzar ekkamga eka ifana ko hajju ge maqam wegen die ete bawar bayaka ittanu baddalu adi ekale ifana ko hajju wadagen huriha befulu naki eruga tibi huriha muslimun enno bay bekalun hajja wada nugenneve bay sobutakaw ema denuma shitabbar bayka ifana iman wadagen tibe me diha ahardu terege ha bod kaamiyabe allah subhanahu wa taala ekalanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge appul macha devwa hajjatu wadage khutbage kankama awun balala ruga shariatu maagod usul ta'kid kurwa fo eka ifana hajjatu wada khutba egotun tauhiduge asas tange emme furdam deen bina fa maagod asas tauhiduge asas ta khutba ge ka ifan bayan kurwa hame heme mistakun meduga rangol mabuma matirumuge mizana ki kobaka hagigi mizana ki kobaka mikama bes khutba ge ishara kurwa hame heme mistakun nafsuga hurmatai lege hurmatai muduluge hurme adi anhen takun hekon gitma wasiye kurwa adi mistakun terega khilafta nettalumai mihunki ebbawante ekuri baykamuga uma kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam bara alubaf abadi zitri akhu hajjatu wadaage duwahki hajju mahuge nuwana duwas arafat duwas kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam arafat duwahuga hunnawaniko arafat hunnawaniko islam deen furiham kurabikamuga aib bawalif sahih bukhari ya muslim ga riwayat ga save miha kumaru fanu gata yahudin tere miha kumaru fanu gata as dannawani ya amir al mu'minin e mu'minunge amire tibamihunge fotuga tibamihun kiyawa ayate ve e ayenge aharme yahudinge macce bawale be ayate nama latakhadna dhalika al yawm eidan e duwas e eid ekkam ga timmen hadana morfana ikun ayate to suwal kurum emiya gudannawani qala al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena al-maida ge timanai meedu timang ilahu tibamehunge deen tibameno taka furiyam kurwa fimun ema shariatu ko hukum ta furiyam kurwa deen furiyam kurwa kamge ufawarikam khabar nabiyya sallallahu alaihi wasallam devvi arafa doga ekefanu me hajjatul wadaa e khutba devi maqam ge kefan arafatu ga unnawani وفاركم خبر الله سبحانه وتعالى باوالب ادي واتممت عليكم نعمتي تمن اله النعمه تبامه التكافرهم قربا فيمو ورضيت لكم الاسلام دينا ادي دينه غتغا تبامه التكا اسلام دين تمن اله ريودگم فيمو ايما اكلانگه دين فريم قربا اكلانگه نيومه فريم قربا اسلام دين قيامت الدان اكلاگ ريودگت لبين هامه كن موكمگا الله سبحانه وتعالى كن علوبكن باوالف eduwase eid ekkamuga timammen hedimu he yahudiyako mi dannawani umar fan vidalwi qad arafna dhalika al-yawm aharmen danname ikon duwek wal makan alladhi nazalat fihi di kontaku hunna nikukkan e ay bawa lebuni wa huwa qa'imun bi arafa yawm al-jum'ah nabiy sallallahu alaihi wasallam hukur duga ne gefan kurbe hajju dimawi hukur duga arafatuga hukur duga hunna wani konne e ay nabiy sallallahu alaihi wasallam bawalef adien hadis fulag asave
رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر بكما يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام عرفات دوهاي نحر قدوس هجمه قديه وانا دوس هذه هم أيام التشريق دوستكي أهر من إسلام وأهل ورنا عيد دوهيك وهي أيام أكل وشرب أي كيم بوي مجه دوهيك أو من وفاكم مجاكم كابو يمستكون هيفورم أولو مجه دوست هم دوست أي عيد غفلو كتيريغا همينيجن غسفاوا دوستك لو بدي الزتر يا أخون عرفات دوس حجة الوداع خطبة دوس أي إيرو أمتشنج دوستا وترين إم هي دوس صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها كبار رواية جنب النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي كما ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار إبس دوه نوي دوه الله سبحانه وتعالى أرتكم ميبر جنام وكي نركع من جكروا دوه من يوم عرفة دوه بر عرفة دوه بر جنام وكي ميستكم نركع من جكروا إبس دوه نوي وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة الله سبحانه وتعالى يدوهك ميستكنا كتم بدين فيقول ما أراد هؤلاء ميستكنا كتم بدين إكلانج ملائكتنا مباهات قربان إكلانج أرتكم إكلانج إجابة دنيا كنقولتكم أستبي تبمو متى إكلانج ملائكتنا أريهوك فخور بدين نوان يدوهك الله سبحانه وتعالى ما أراد هؤلاء එබෑමිහුන් කොන් කමෙන් එදිගෙන් හියේ ඈස් තිබේ කලාංග මොළක් දෙනවට ගන්නවා එබෑමිහුන් දුනියේ කංකොලතකුන් එබෑමිහුන්ගේ මුදා කුර්බාන් එබෑමිහුන්ගේ අහුල් වරින් දූකොල්ලාව එබෑමිහුන් ඈස් තිබී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මග්ෆිරතයි ෆාෆුස් සමායි එකලාංග හදරතුන් එකලාංග දෙවාන රහමතකයි නියමතකන් එදේ හාලුගා කන් එකලාංග අලුතකුන් දුනියේ කංකොලතකුන් තෆාතු හොඳගුලා තක්ලිෆ් තක එකුගා e bimang eduhoga jamaa duwa kurum edene ekalang hadratum faafus som edikan ekalang denewodi gannawa henna mes ekalang suwal kurabane malaikatunna ei ekalang eken ngodi nugannawa te kinu henna mes ekalang malaikatun arihuga fakhur wodi gannawa ne arutakunna meduga en hadise gaso ibn umar kiban inna allah ta'ala yubahi malaikatahu ashiyata arafa bi ahli arafa allah subhanahu wa ta'ala fa duhoga عرفاتك ميستكنا مدو إكلانج ملائكتنا فخور وديغنوانه فيقول إكلانج وحيكوان انظروا إلى عبادي تبامهن نكن ديك بلاش اتبان الله ورتكنا أتوني شعثا غبرا إبامهن اتبي بوهيفا هرفو سنغلفا وحالو كمانك تبان الله غوالب من إجابة دين متكا اتم متنون وربالي وداغ الله بولا اتشي هي غاغا هرفو سنغلي وربالي فا وحالو كتبان الله دعوة إجابة دين متكا إبامهن මේ මෞකිෆන් ඇසෙති එහෙම වෙගෙන් හජ්ජුගේ මෂාරතෝග ඉහ්රාම්ග තිබේරුග අල්ගොන් මෙන් මීර් වස්තු අච්චයිලුමා ෆුනාඋලුමා මිකංකං මුස්තහබ් නෝනි කීවෙගන් එකංග එදෙවිගෙන් නෝනි කීවෙත් ඉන්සානාගේ හෂිකණෝ එදුහොග එෆෙනිගෙන් දනි වරබලික නිකමෙතික අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්කොන් කුරුමුගා තවාෆ් කුරුමා හිලව් කුමා මුස්දලිෆාග රේ කුරුමා මිනාග රේ කුරුමා හැම එම්මේ عرفات غس ديوما هنگا بينگا اولما مهنگس ته باور تکلیف تکن اتنك غس متنك غس එකමෙක්කො මිකමෙක්කො මෙන්ගොස් නීස්තකුම් වර්බලි වේ බෑමෙහුන් බොලා එච්චි හේවි ගෑගා හිරබු සෝලි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මොග කුරි මතවර කුර්බානි එමෙහුන් ෆරාතුම් ෆෙන්නමු ගෙදනි එහෙම් වෙගෙන් එකලාගේ ඒ සිෆය තාරිෆ් කරවා මුබාහත් කරවා තිබන් ඉලාහුගේ දවත එබෑමෙන්ගේ حالතුගා ඉජාබදීගෙන් ආස්ති විතුම්ම උරියා මිස්තකුම් لبيك اللهم لبيك يقوم الله سبحانه وتعالى حضرت دنيا تفات كنقولتكم إجابة ديجن آسيتي لبت الزت المسلمهم أقول من سمال وانجي عن النكتة عرفات دوهجا أقول من مسلم أخو عرفاتك هيدا كرم داروجا إكي ميستكون عرفات بمجا هيدا كرم دني إكي قتو سلف الصالحون අමරතකන් ආගොඩන් බලාලාෆකම් ගවානම ඒ දුවගේ මෑකවා මතරිකන් ලිබිගතු මට්ටක ඒකි බේකලුන් ඉක්තියාර කරවා ෆෝරි ඒකි මගුත් උම්ම ගත කීවසම ධර්මය සවාබුගේ මගුත් එනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ දුවගේ දුආය ඒ දුවගේ හේකම බේගතු හදිස් කරවා ෆනි ඛෛරු දුආයි දුආ යෝම අරෆා හිම්ම හේ දුආය කි අරෆා දුවගේ දුආයි وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي تمن كليغ فانا تمن كليفانو كورين وداغين هني النبيون بس فدالو يم هيو باكي عرفا دوغا لا اله الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هم ادوس سي دعاء كرم گم ادوس ادوك كروين هم دعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ادوك الله سبحانه وتعالى رحمه كلام ارتكم مچ بندون كروا دوس ميستكم ابامهم بينم هاكم بينم وا ورك ابامهم ادم හිතුගාවා එම්මෙහා එදුන් තකේ حاصل කුරුමට්ටක දන්නෝ විදොස්සෙම්බේ උම්මතුගේ සලෆ සාලිහ් උතරේග බයි බේෆුලුන් එබේෆුලුන්ගේ හිප්පුළු මච්ච බිරුවතිකන් වෙරියෆාවේ අනේ බෑමිහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමතුගේ කොළො බෑමිහුන්ගේ මච්ච බුරකොෆාවේ බයි බේෆුලුන්ගේ ෆරාප්පුළුම් වාරදේ ෆාවේ ගොතුම් මුතර්රිෆ් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් අදී අබූ බකර් අල් මුසනි ඉමාම් ශාෆියි දරිවරක් විදාලෝනේ එබේෆුලුන්ගේ හාලා මෙදුග රිවාවෙන් ආසාවේ اجترين بيكلك وداركم اللهم لا ترد اهل الموقف من اجلي هدوا ابوكر بيلاه مي عرفاتك متي ميستكم رد نكربان دي بامهم تريغا تيمن هوريتي كياف اجمانه كي ابيكلون اختيار قربا فن ابيكلون حياتك كريفا وكنتت اي ورب بود دفاوت එකමුග දෙකි එබෑමි හොන්න එදුවෝග දුවා ඉජාබන කරබ්වි එබෑමියෝගේ එදුන්ත එදුවෝග රද්දු කරවේන හැම එකනේ සෝබ එකමුග තිමන් උලවන්දේ මානකි තිමන්ගේ ෆාවතෝග සෝබන් මේ අරෆාත් බිමුග තිබි හැම මිස්තකුන්න රහමඩලමුග සෝබ එකමුග තිමන් උලවන්දේ එග්වානකි නෆ්සා මෙදුග බිරුවතිකන් එබෑෆුන් එවනි ඉස්කුරවෆ් එම්බේෆලක් විදාලෝෆාවේ මේ අරෆාතුගේ මෞකිෆකි වරන් උම්මීදී මෞකිෆගේ තිමන්න එමෙහුගේ තෙරේග නුවානම් තිමන්න පද ෆාවරින්ගේ මෞකිෆක නුවාන මෑදානක නුවානම අරෆාතකි රහමතුගේ ගෝචිගේ එම්වීම එබේෆලොම් බස් එවිති කම්බෝඩ වඩාගෙන් ෆා තිමම්මෙන් ෆද ෆාවරින් එබිමුගා තිබෙකින් එහෙම් මිස්තකුන්න ෆාවන හුස්සවාපානේ ඒ ෆාවාගේ කංකන් එබේෆලොම් බොඩ කොෆාවවර් අන බබේකලොම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමෙන් رحمت کو بڑ کری اے رحمت کو میدان کم غائم عبد الله مبارك رحمه الله ودالوي جئت الى سفيان الثوري تمن سفيان الثوري قريه عرفات دوغا اموي وهو جاث على ركبتيه كليفان ديككو مچ تيري وڈاگه انوي وعيناه تذرفان كليفان دلوفلون كرن هوري فالتفت الي تمن يا دمال كليفان امر لمن فقلت له تمن بني من أسوأ هذا الجمع حالا ميدو مجماعة ميستون ترين إما نباع حالك قواميكي كاقوية قال كليفان ودالوي الذي يظن أن الله لا يغفر له أي ميدو الله سبحانه وتعالى إين فافا نفسوان كمان هي كرامي هابره وكي نباع ميه ميدو كنته إكلام كبني فاف فسانك وودو ودقم هم بيكلون فافا ميدو كمبودو وداقين بيرويت كمان مغو اختيار كور أنبا بيكلون الله رحمتك مغو ابيكن تنسكن دانكم امید کرف امکی بیکلون گگگتون الله سبحانه وتعالى رحمته امید کرمون دی نبات عزت رخ افد ما متوري مقامك كيت نبي صلى الله عليه وسلم دبي خطباගේ වාහක තෆාද හදීස් ෆෙත්තක තෆාද රිවායත් තෝග එක ඉබාරත්කම් වාරිදන් ඇස ඉබ්නු කසීර් රහිමහුල්ලාහ رواك رباف محمد كبام بدارو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي يا جرير استنصت لي الناس اي جرير ميسكون انغار تمن كده غفانوගේ خطبه تمن كده غفانوගේ බාහ කඩො මට්ටක අහන තිබ්ම ඒ රුමි زمانකි මිසමානු ගාහෙන් අඩුකතු කර අච්චි බේනු කර زمانෙන්නෝ ඒ මිස්තකුන් එකද غفانوගේ වාහකේ කනුලා එහෙම එකද غفان ඉෂාරා කර අබු දාවුද් ගවේ علي غفار نبي صلى الله عليه وسلم غفارا پڑو ميستكون එක එෆානුග වාහකත මිස්තකුන්න කියාදෙම ගෙන්දේකම් දුරක් ෆොඩුවම ගෙන්දේකම් බස් අම එහෙම බයි රිවායතෝග වාරිදන් ඇසවේ අබ්දුල්ලාහ් අබ්දුල් රහ්මාන් බින් මුආස් التيمي بدال فاني قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى تممن النبي صلى الله عليه وسلم مناغ خطبه ده بدويغا تممن تبا ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا تممن فيلي توغا تبا تممن كمفتن هولوغن دي نبي صلى الله عليه وسلم ادفلا اگمانه كي ميناغ فيلي توغا تبي امها ميستكون اكدك فانو دكوم فشي واه كدو متك الله سبحانه وتعالى එබේ ෆ්ලෝගේ කම්ෆෙෆ් ෆ්ලෝගේ හොලොන් ලබ්වා එක ෆානුගේ දෙක්කේ වාහක ෆොලෙ
muli mawqif ge emmen nan ive wara ekefan adu Allah subhanahu wa taala iveika fatafiqa yuallimuhum manasikahum din hajjuge manasikta nabiyya sallallahu alaihi wasallam ebame hunna kiyadefi hajjatu wada khutba ge ibarat to terega asove man bukhari wa kurwa fa ibarat ge asove idaloi yawm an-nahr gadose hajjumo ge dihwana dos nahr gadohe mekin echi katileve dos edo qurban kore dos edo nahr kurma ki qurban kor yawm an-nahr ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi atadruna ayyu yawmin hadha tibamu nege hemi kondohek qulna allah wa rasuluhu a'lam timam men denne me allah ilahu wa rasula ay muraddan odigam wani fasakata hatta dhanna annahu sayusammihi bighayri ismihi den ekalefan hanu hunnevi timam men nan hiwejjo maddanne ekalefano e duwahan ehen namet devwan ulubani kama algon mide nam fiwa ehen duwahen ekalefan ehen namen e duwa kiwwan ulubani kama hifulwa aware ekalefano hanu hunnevi qal den hadis kurabi alaysa hadha yawm an-nahr mi nahr ga duwahen nungai qulna bala timam men denne madikiyen he mi nahr ga duwahe qala ayu shahrin hadha den hadis kurabi mi kombahen ye qulna allah wa rasuluhu a'lam timam men denne allah ilahu wa rasula muladdan odigam wani fasakata hatta dhanna annahu sayusammihi bighayri ismihi den ekalek fan hanu hunnabi anekkaves e mahak ehen namet devwan ulubwani kum temme nan hifulwara qala alaysa dhul hijja hadis kore me dhul hijja ma nungai qulna bala timam men denne me ade me dhul hijja ma qala ayu baladin hada den hadis kore me kon rashengeye qulna allah wa rasuluhu a'lam timam men denne me allah موردن وديغمني ديلاه رسوله موردن وداغمني فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغيره دين كيفان هانو النبي اي رشك ايه نامن اكديك فان ديبن ولبني هن كمن هي فلوا ورا قال اليس بالبلد الحرام ذكر مي حرمه تريغم ورانو يبهي مكه نو هي قلنا بلا كمن دني ما عده قال دين حديث كربي ان دماءكم هم كشر انتبامهم لياي واموالكم تبامهم مدلاي عليكم حرام تبامهم مچن حرام وگم حرمت تريگم واتگچيمي كحرمه يومكم هذا اي تبامهم مي دوه حرمت تريگم فدان في شهركم هذا تبامهم مي ماهوغا في بلدكم هذا تبامهم مي رشوغا مي ماهوغا مي دوه حرمت تريگم فدان تبامهم مچ تبامهم لياي تبامهم مدلاي مي تگتي مي حرام وگم واتگچ حرمت تريگم واتگچ emi algon men hotten je nukta lege hurume islam diinuga matiri kora minbar ei makka go hurmat terikam fadan hajj ma go hurmat terikam fadan hajj doge nuata yawm an-nahr go hurmat terikam fadan algon men ge mudalai algon men ge le furana wani allah subhanahu wa taala hurmat teri korwa emege nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kora la zawalu ad-dunya ahwan 'inda allah min qatl rajul mu'min mu'minege furana muslimege furana duvvalun ei allah subhanahu wa taala hadratuga duniyega waatege fanawe dimavrs ma bodukamek ei gefulu mogrum borves ma bodukame muslimege le horwalu muslimege furana duvvalum allah subhanahu wa taala hadratu miedu algon men duniyege tafaat kongolto tafaat da'awato tafaat shiarto daruga e muslimako ane muslimako evves kala usulen hamenneti katile munda aruga nabiyya sallallahu alaihi wasallam matwe irshad ngalgon men handana ge beje genne kale faano mi kan muslimuge horme bodu kora fevar ei makka ge horme fadan hajj ma ge horme terikam fadan adiha mehme hajj duwa ge horme terikam fadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ei kurebe hajj duwa ge wa ge bayan kurab e daraja ge kamake horme terikam batagech e hadis kurebe ala hal ballagtu حديث كربي هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم تبامه بالرسكلاغ بدل كف مداندين تبامه مدلاي ليا مفديه ورمتر وگنت اي ميدا كنو قيامت الداندين اي ورمتر كرباف دين حديث كو على هل بلغت تمم واهك تبامه نو يفافي منو هي قالوا نعم بكل دين عاده قال يغفانو تي واهك تمن يفافي قال اللهم فشت hadis kore haddawa bodu kore ilawe eba ilawe ke bodi gannawa andeve mi ala mi wahake bame nevik falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib tibame hoge tereng mitaran hazir hori miha kuya
mitanan hazir nuwaba ekam miwahaka kiyadesh angade bas فرب مبلغ أوعى من سامع يعني فهرجا تمن كده فانو فراب كلون خبر نقول كرامي هبر خبر نقول كروي فراغ نقول كرونو خبرك ما في جوهري كم كبيدان إجمانا كي بيدوتي ميكم فين نعوم منا خبر الراوي كو نقول كراني إمامنا أمته الراوي خبر نقول كرارك الراوي فهرج خبرك مراد نيجدا إكملكو ummatuge figuring hadis ilmuring ariha ekkala hadis ebe flogo naqulu kurima e naqulu kuri mihe engunu warbar ma bodedi figuhi ma gina massalata ekkala khabarun e ilmuring ebe neruba e riwaya gennei be fula kannege e guri figuhi uri hukumte ekamoke libunu faratun ma bawar hukumtake ma bodedi fadatake mista kon nerde nem faharega mita huregen aduha mihe bure e khabar tibam gengos de farak e libe faratu ما فيغوري ما دنا ميه كم قويدانه اي خبر عمد فلا ترجعوا بعدي كفارا ده حديث كوري تيمن كده فانا فهوغا تبامهم كفر وجن بحالو كنا الناس يضرب بعضكم رقاب بعض ابbe kanebbe gatulkof ebbe kanebbe kanduraga talaaf egmane gebbe nebbe katilaf e muslimo kane muslime kanduraga kadinja egmane gebbe kanebbe talaafula katilagen قيام الدوه كفر فبايك بتقاتي باميهم ناناش تمن كذا فانفوا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض اديما ميدو اغون من اكيفانو حيا پلوگه اما كلي فدين الون امبرا انك تلافلما غتلاي لي اورم تباميو امبريك نداش ميدو اغون من بلوا اكيفان حيا پلوگه مسلمون اببك انبك ان هشيگane فدين دكون گوتتو به مسلمون دكني دنيا تفاوت قوم توغا مسلم مرام يودن ابbe kanebbe kanduraga tala gatulu kuram yodden tafatu shiar do daru me kaypanuge irshadagi tiban kalege faana foga tibame nuwashe evada bayk tuga nanna shebbe kanebbe ka tala gatulu kura bayk tuga tibame nuwahushikam bukhari nun hin bayf fettoga bes hajjatu wadaage khutbaga tafata ibarat tabarudun asay اقدم حديث كوري ايها الناس اي ميستكونه اوصيكم عباد الله بتقوى الله تبن كديك فان تبامن وصيكم الله قلتكن الله سبحانه وتعالى تقوى يوم واحثكم على طاعته ادي اكلانگه كيمن تريكم تبن كديك فان تبامن بارولم اكلانگه كيمن تريم واستفتح بالذي هو خير ادي ام هيوگم با كما كنت تبن كديك فانم مي استفتاح كرم ميكم هلوادمه أما بعد إفاديس كوري إفودني إن دماءكم تبامهم اللي أكورين السودية أي بار بيان كوري أجديس كوري فمن كانت عنده أمانة تبامهم تري ميه كتوك أمانة هوال كفارا فليؤديها إذا من ائتمنه عليها أمانة هوال كوري فرات كان أمانة رد كراش وإن ربا الجاهلية موضوع أمانة واق بتا بيان كراف مستكون هوال كوري فأمانة تكركا تري ei mudelekka mugaves dehenkam ekka mugaves e amanaten e gahagguga ahlurenna raddu kurwa nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbaga irshadef den hadis kure wa inna ribal jahiliyati mawdu jahiliya zamanu ga riba wani batil wegenne riba ga wahaka khassa ko hajjatu wada khutbaga kayfan bayan ko def jahili zamanu ga mistakun kamun de riba ge muamalat to libem hori faida ta kayfan batil kure وإن أول ربا أما كشور ربا قترين إم فرتم ربا قتوغا تمن مدو كلني ربا العباس بن عبد المطلب ذلك لون عباس كفانا ميهون كليفانا ميستكون درجة ديفا إيتورا لبن باتي من كليفان ميدون فرين كندالا في جاهل زمان ربا قتوغا كليفان درجة دوكو عباس كفان درجة دوكو فوري درن لبن هوريها فادا ميدون فرين كندالا في كيفان دوكو لبلوا معاملات واغ بيان كورم فهوا رباوني حساب فرين حرام بف ان مسكيفان فيتوي كونتا كوت اكيفان غايلا فت ايبسچ اكيفان غايلا غيفاغ نوان كريبا غوتوكا كوري معاملات اكو فوتس همهم حديث كوربي وان دماء الجاهليه موضوعه جاهلي زمانو ليگ جاهلي زمانو هنگافاوا غتولو توگ ليگ بدل يفم بس ميدون فريقن باطل وي بابا دزتري هون من كم نقطه قام هوتن جه نقطه
riba ga wahakege hutten je nukta emet ei nabiy sallallahu alaihi wasallam hajjat wada khutba ga muli ummatan irshad dewa wada kiwum al wada mekin wada mane ki ekefan hadis par basurte hadis kura hobe timan kalege wana hi fule noe mi araf hoga timan kalege fana mawqam tibame hona dimawanakam mane ki mi me fawware timan kalege fana mi fada maqamegga ifada gina bayka mi fada maqamegga baddalwan emme fawware me tibame timan kalege fana farapul mechi das kura em e maqamuga se kalege fana riba ga wahaka bayan kuref me da argument terega tafatu nantoga tafatu mashrutoga argument mujtama riba me wani amf adi kobato riba ei algon men iktisadi maagana asaaskamaga maagana tambukamaga meduni hadaf adi evahakata qabul kuraka yamedu dewan nazarakum visnaka ves argument tere med ben men noe qur'anu gasore nasun aran kur avirus adi yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allahu riba ge faada ekalang ufulla afwairuga riba ge sawbun mujtama utakai mistakunnai afradunnai kumfunidan halaku fanawegen danakam bayan kura fengiru sodagatu ge dharmaya sawab ituru kurbanakam bayan ko fengiros riba ge muamalat tak algon men ekkari wa ke berno em abudus fennane datika emme mistakun nikmet faqiru sawis gadir kura huriya masakketege dega deengurala gen tibe mihun emen ge jeevitak alamunda mansur me fenna මිස්තකුන්ගේ දෝනිතකුන් කොරමුන්දා මසෙක්කෙතක සව්විස් කඩිරු කණ්ඩුක ඩොලාබෝ ෆිස්සාගෙන් කොරා හුරියා මසෙක්කෙතක එපස් ගෙල්ලුමෙක සිම්මානොවේ ආබදු සත්තන් සත්ත ෆෑදාවා ගොතෙග්ග මිස්තකුන් හුරියා මසෙක්කෙත බාතිල ගොතුක කා බයි ගොතුක රිබාගේ මුආමලත් කොරාම ෆාමන් කියා බොඩි තාමෙත් අග මුස්ලිම අහු එමෙ ඛියාමත් දෝහුග රිබා කාමෙන හුර අසාම් නිකන් දෙක ලබ ලේගේ කෝරෙග්ග ෆතාමි හේ ගොතුගේ නවන් අදී ඒනාගේ අංගය hila eduho ngokene huriya hile ena gaha gogonnane lege korga mistakunge gang hore lei mihunge lebui mihunge katta ekkokke mihunge kita mihunto emihunge gedora emihunge mudala echi dukollafa malega bodde bintan hurime magmote fawan kita mihunto fakiro nikmete fawan e muamalat ko sobekongo ei mihunge lege maccha binaya fa mosasat algon men yamadu visnaka benmenwe algon men nahivani e muamalat ekkokin algon faada wane no e muamalat ka miyak wadajja e halatuga enage mul duniye gumorves ekamuge ena ule furtama emme furtam fanarahas tangule leek mehar mikiya rit nannan kiya men loan ge sita bar wattart speed uga daach express kya rit tafatu shi'ar takum mech zine tere kore mon mistak muda baatil gotuga fase amihunge veddumatta den libe musaraya uriyache demun gos anekka sever bodam musendiwam vech anikka ever bodo echi mifar urege fanara sifar fansasas emfar delak anaka tinlak anakas mase kurama baawar mena fene baawar men boat fara doni fara resort taka itmid hadat ekam kobato marwa duhoga darinna vartawani kochet darinna vartawani daranye e darin anakkas salam wa anakkas ulenjeni bappage darin salam kurun jekko emu nebestu nilben ekota kita miun dhala akon gossa duha ko sein salame vegen mussandi vegen ehen kame devane kura kantan enaga amille larega kura tannu fenna kuri negilonawar bodolone nagagen turkame enak kuren mule hayan ekko ikotoga fadaga nagala mihuna fenna enak boded boat fara doni fara enak boded resort taka achi hunati kam e naage coachetto egoti e naage chenu eki e na mihunna kura masekkei ane bamihu gellum vies faada vies aneka fundigen dies emihun libebe emihun atla ganna ei mujtama to kharab wach em nabiy sallallahu alaihi wasallam inzar devwa bani jahiliyatu ga riba oti migot emihun tere darani gotu echi deni diva mudda thamai me asbuna anek gotaki dere timana dimwar anek gotaki itur ko faskuru ei muamalan haram kurode me ei ruga makka ga mushrikun tere ti mihun nakare kini qur'an ga ayatu ga murad nolu emi suwalan nufadda miheye coachege haram kure emi nengeje mekan haram kure algon me muslim unda kanne un coachege haram kure bik ms qabul kure riba haram ka ekam kom muamalat etto riba ga haram vi enne algon men tere ekkam kannu dek pode ti none aswa e zamanu ga riba haram eya me ekechen notum yoti ekam hukum ayat kudu beru furun qabul ko algon men amille muamalat tangama algon men hukum takum men reke mansar me fen e wara hitamurika
إفو أذكر وإن دماء الجاهلية موضوعة جاهلي زمانك ليك بدل هفهم ميد فوق نمون إجماع كي جاهلي زمانك باور كنتتك ميون تلا فلا غرامكو ميون مروي قتلوا إنكوسوا ليك بدل لي بنجيج نكبارك ميد فوق ما كوري زمانك هنگافين غرامك نوت هنگافين حادثة مروي في ميك ليك بدل هفهم نان نچ ميزاب نموني دين إفهوا كمين هنگافي أم دين شاري قطون إنه بدل لي ما كوري جاهليتك مچ هنگافري كنكم ليك بدل هفهم شاري قطون هدن واقم بيان كوري الحديث كوري وإن أول دم إما فرتم تمنى مدو كلني أبدأ به دم ربيع عامر بن ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب ذلكلون حارث ذلكلون ربيع ذلكلون عامر قال إما فرتم أنا تمنى مدو كلني إيه جاهل زمانه ميكالكم مسكمة مارون قصامي كيفان عائلة كبيف إما كيفانو اللي إما فرتم أنا كنسل ما نكيك بدر كيش ده كانوا جين هذا حديث كره وإن مآثر الجاهلية موضوعة جاهلية زمانك آثار تفاد كان وني دوكل لبيجنة إيه إبسكم إيه حرمة إيه إبسكم بركات ميدام فنوه كانك ما كوري بيار كنت تنقولي جاهلية زمانك نسبة حسب بيار كنت تكاج ديكم استثناء كره غير السدانة والسقاية أي جفلوك أوراكلو إلو ماي جفلوك أهور نفندينو أي زمانك مهارس نبي صلى الله عليه وسلم مكة فتح كراس جفلوك تاودن دبي وكي بيفلك أي زمان سورة جاهل زمان سورة وكي عائلكم وكي قبيلكم بلهت من دايتشي أي تاودن يكون أي مكة فتح كراس أي تاودن نانغا حوالي كره بيفلا ميدوس أي تاودن كينغولي هم عائلك بيف دولتك سعودي سركارو خزانة كونشنويك أي نبي صلى الله عليه وسلم مكة فتح كره دوغا حوالي كره قبيلة عائلة بيفلو ميدا هم بس يفلو تاولني بدارتا هم زمانو إكان واني سيسنا كورف إكان يقولوا كبيبة زمانو سورة بيلهت ميدا هم دادن سيوت يقولوا والعمد قوة ندس كورف قصتو كمية مرافين موتي قصاص فيهم شريعة حكم تمي أجت ودا وكندالو واف منسوخ فريش نومك ألون أمبر آيات كورا بيان قرآن كوري آيات تأكيد كورا بيان كورا قصتو كمية مرافين ما إيه مچون حكمك قصاصف أنا كما أفنو قرآن وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر دين قتلوا ديوانا بيان كور شبه العمد أي قصتوغا قتلوا كورما إبوترو قصتوغا قتلوا كورما بلوني إيشكون جهومون وتحملات ديرمون آمكم ميهكم مروا باوتوغ إيشكم ميهكم مرالم قصتوغا حملاتي قصتو بلوني حملاتين آلتاي حملاتين قط إمجا إيه قصتو إسام فريق هنا قلت كيسوس أنا قلت كي إيشكو آمكم جهومون وتحملا دينهم آم قلت كي ميهكم مرنوا باواتو إيشكو جهاك ميهكم مروا إينا كي تقولتي أنا كاي عداوة تركم عدوانين وي إيه نمسينا ميرو غست نك كأني إينا حملا دين إيشاي حملا دين قلتون إيه آمكم ميه مروا باواتو كنت مروا إيشك حملا إنوك إكما كينا مروا إمجا جبران إيشيبو عامدك غستاغا ميرما إفد وجمبا غتولك إنس مهارة قصاص إنه مهارة قناني مارو جديدون ميتان جواكس بيان كرب والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر شبه العمد كي عصايا كنجا عصايا كي أمكم ميون جه مروة إتشنو يكون فارقة جاكوتك مروة شدان والحجر هم هيلكم أمكم إتشكم هيلكم جهم مرنوا واروك هيلكم ميهك إلا جهك مروي هم بجام إفدهارتك وفيه 100 بعير إفدهارتك إميهك مروك ديك ساتيك جمال أديسك ميري شرعي حكم تكيفان بيان كرباف فمن زاد فهو من أهل الجاهلية إم وريتركو في مهاي جاهلية أهل ورين ترم واميك إكان كيواني نبي صلى الله عليه وسلم وكي منك كندالو وادباف هذا حديث كره أيها الناس ميستكون إن لنسائكم عليكم حقا تبامهم أمينتك تبامهم بلوغ لفاوا حقتك ولكم عليهن حقا ندي كملون بلوغ لفاوا حقتك تبامهم نتكا وسوي كمل أداكو دنجي حقتك لكم عليهن ألا يؤتين فرشكم غيركم كملون مچوا تبامهم حقك تبامهم إندو تبامهم تمتتكم إهم ميهك أرواك نوان एक बाने की शारे को तुम अम्मी हाँ फिर मी हाँ और ना गुड़ों तक उद्दक करे फावन हिले फिर हाँ ना एवस का ला गुड़ में ना बाबा के नवान
ولا يدخلن أحدا تكرهون بيوتكم إلا بإذنكم تبامه النوره إبس ميك تبامه جيا تبامه إذن على جمنو يكملون بداك نوان فريهم ميا جيا أدعهم ميا ونتاعك إن النوره ميهكو أن فريهم ميا إذن أكملوا يكملون بداك نوانك نبي أصلا بيان كراف كوري زمانك ميهم جيجي بداك ميهم تبي تنتن ميهم جنس كنوني إلى فريهنا معاملة كورنا قلت نونان إكم ميادو فريميها جيجا فريميها غنديم فونوغا فريميها دكا بيلو فريميها فون بيلو إنا خرط كرمون إلى فريهنا بواقدك إنا نوره يارتكس إنا نيجي وقبس معاملة تاكي شدك ما كنتكن رجال إنا جيجا إنا جيجا ميكون ودا إكم جيجا ميكون ودا منو إنا هيلي فريهنا معاملة تانجي ميحكم كتير هنگين دانكم فونون كم جاويس أدي هنيم بسيردون كم جاويس فريهم ميها نوره معاملاتك ميها كاهم فريهنا كا إنا كوجن وانا شرعي قطن هدوان كنت تكنو ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة أدي كمل فاحش عملك نانوت أنا فاحش عمل نكرج أقوم ترى ميود ميكم بيني ورا فسيها كفا أنهم بيفلم بس فريهم بيفلم بس ميود باي فرين أميهم أمين هيله فريهون ناون بايكال معاملات تك لو مرا لاگتيبه ei maamod kamekkam ganuhat eenaage kulahuga kiyevi dossoroga ratte hinnai ofihuga mase kura ratte hinnai kommestaaka kommes workshop kon ratte kommes ratte sakai ratte ratte ekam gawaake hen dakkam gos tafaatu halatakum firimiha ambimiha deetere dimawa baykala halatakum firihimmiha bona kommes echchekun anhimmiha kommes saraga fuhive ma bodan ekerive eisam ferigen den ehen dimalaka miha damam fattani damana mihunga beti bikari fenne beti ene mehka gulis mine mehka gulis ekka ratte miha gulis ene mehka chetkollis miyogotu gene wahaga dakkan nembi ma firihim mehka faratun kiriya adabke gotun noniya mena sida kurma gotun kiriya muamalatek durkollikam gawene mes wagutun enage vishtun ehem firihon adime dam ei wara nubar nokkatir firihon ekankama samalwan jene kanka ime ehma mi guluntan algon men firihon du kollaf kam gwana algon men kamfase kollaf muamalat ka emihun eonna guluntaka algon men ayake bune kamfase kollaf kam gwana ma algon men faradun kiriya durkame fenneruga emihun gos emihun na gulum fatta emi kala kankam algon men waraboda samalwan jene firihon befulun samehemme anghem befulun bes aj hadis kore fa in fa'alna evs fahish amale qablun kufiya ile firihna ka evs gulume kabul hingaf kam gwana ma فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن أي كمرنا داتكرون الله سبحانه وتعالى تبامهن هدكر وف وتهجرهن في المضاجع أدي كملون تمتين إكيركر مضاجع مانك إن إندوغا إكيغا ندون هتالو إبس كملون الدواء أدبيكوت كبد فاحش عمل كفي كم غوانا بكملون إسلام كرو متكا وتهجرهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح adi aniyanu wafana gotaka ekabalun gaga jehun allah tibamena isna def ei kon halate gat fahish amale mehen ko fikam gawana ehem firihna ka ko gulme hinga fikam gawana me fadhalate gange me isda kurmattaka eina adabu deidan fa in intahayna ekabalun ge amalun tawba islah wajhkam gawana ma wa ata'nakum tibamehunna kiyaman ter wajhkam gawana ma fa alaykum rizquhunna tibamehum machan hutte ekabalun rizqu dinu kaandinu wa kiswaduhunna kamaruna annawun dirmai bil ma'ruf hegotuga mane ki tibame unge keriforun terikan hori minbarakan hegotuga kamaruna kaandinu ma bondirmai annawun dirunge tibame kamaruna ka ada kurunchen haggutege wa innama an-nisaa'u 'indakum awanun la yamlikuna li anfusihinna shay'a e kamaruna ki tibame ungatuga khidmat terin gotuga tibe baik la yamlikuna li anfusihinna shay'a kamaruna amir nafsan evesse milku egen va bay nunek bare gotun kam gaves adi ehinin gotun kam gal se kamarunna ki firinge dashuga firinna ekko dirulum ge hiterin gotuga khadimun gotuga tibe bay emjiyam akhastumuhun bi amanatillah tibabe ho ekambalun hoda gem fawani allah ay ko fawa amanate gotuge ambinna ki firinna hawal kore fawa amanat wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah adi ebamehunge farujtu tibamehun huddaku fawani Allahuge kalima fulun kawani agoduga kiyennut man Allahuge matiwari kalima fuluge barakatun ambiko dif em Allahuge kalima fuluge barakatun firinnan ekamalu emabehun ambin huddaku re fawani
fattaqullaha fin nisa hadis kore tibameu ambinna meduga anghonna meduga Allah taqwa riwash wastawsu bin nisa'i khaira adi ambinna tibameu hekon hituma timan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasiya kuram hadis kore emme angenta kunna hekon hituma kayfan wasiya kore ala hal ballaghtu hadis kore mi wahaga timan tibameu ibwa fi munun heye Allahumma fashhad hadda bod kore ilahu wa ilahu ke wodi gannawande adi hadis kore ayyuhan nas mista kunne innamal mu'minuna ikhwatun mu'minun wakan kashori akhunta ke kamuge wala yahillu liimri'in mala akhihi illa an tibi nafsihi min ebsmiyaka aneka ge muda huddage gennuwe ena ge hitun rohum diniya menuwe ala hal ballaghtu hadda bod kore ilahu ala hal ballaghtu timan kade fan mi wa gibwa fi munun heye Allahumma fashhad hadda bod ilahu ilahu ke wodi gannawande hama hemme mi riwayatu ga skuri ga algon men bayan kore bayin takrar kura fayfal hadis kore fala tarji'na ba'di kuffarati man kalayfana fawga tibamun kufru ge nanna hutte yadrib ba'dukum riqaba ibbe kanabe gatur guf fa inni qad taraktu fiikum ma in akhadhtum bihi fayti man kalayfana tibamun du kurwa mida decheki edechega tibamun hifatta gen tibiha inda kulan tadillu ba'dahu efawga timan kalayfana fawga duagus tibamun maghfir diga nudane decheke كتاب الله وسنتي الله غفتاي تبن نبيا سنته الا قد بلغت تب مواك في منون هي اللهم فشهد هدا بدكر اله اي بيله هيك ودي كنواندي اما اغون من ايچ کے فاٹا فينما دعا کوس قیامت جند مغفرت مدان دے چي الله غفتاي ایک دے فان کے کوئی ایکو مسکے وانے ونی بار الوا ادیچ کرے ايها الناس مستكن ان ربكم واحد تبامهم ورس کلانگے کی ایکو انت افراتک وإن أباكم واحد تبامهم بافيك إيكك آدم فانه كلكم لآدم إمنك آدم قدرين وآدم من تراب آدم فانه فدون ماشين نتولين أكرمكم عند الله أتقاكم الله حضرتك إم ماميك إم تقوى رميك وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى عربيك باقي عجميك متشك إفس معكم أن تقواركم زريع منوي على هل بلغت نواهك تمنى إفا في منون هي اللهم فشهد هدا بدك إلهه إبا إلهه كي ودي غنواندي فليبلغ الشاهد الغائب ميتانغا حاضر هرميهكم حاضر نواميهك ميواهك إبا هوت إفدين تفاضل دهنين عبارة بس تفاضل في التوغا نبي صلى الله عليه وسلم فرابلم وارد غاس ويتريغا قيامت دو تباميهن تمن كديغ فانا مدغا سوال كربنه فما انتم قائلون تبامن يدوكم بناني كيگه माने की तिबामेन्ना सुवाल करे वेने तिमन कले फानो के रिसालत तिबामेन्ना फुरेम को देवितो तिबामेन एदु हुन तिमन कले फाना में तो बुनाने की गेत एकम से कले फाना इब्बस करे में लबा असाबे कन तिमन बुनाने कमा कले फान वनी कले फानो के रिसालत फुरेम करबा हे गोतुगा ए अमाने हरमना अदा को देवा फाकम ने लोबे इज्जत रहो अलगोन में निम्मा लमो मुली में खुतबा के मौदूइन और मन फाह करे नुक्ताई इस्लाम अलगोन मेंगे एच्चे दरुगा एक्कुरी मैगंड एच्चकी असबियते नु जमाअत के ग्रुप तके नु अव मन गेब्बे इन रब्बकुम वाहिद तिबामुंगे वेरस कलांगे एक्को तेंगिला के एमवीमा देन कुबात वकिवांजे हिंसो अनसो वकी वकुल्लुकुम लि आदम आदम फानो एककुए आदम दरिन एम्मेन केस व आदम खुलिक मिन तुराब आदम फानो फदवान मशीन मेकुने ranungu fedi furmi ring fedi furmi weling fedi furmi fedung fedi furmi emmen ki gojit emmen ki turab emnete fakhur ba ke madda gufede mu madda kaaku macce fakhur riwan fakhur ngotiya la bi taqwa taqwa warikum ay fadlu maqam em ay algon men terega onnen jen asasa ki mingada lobe dizzet reho mid algon men terega go meda tafatu shi'ar tafatu antakwa ay shi'ar tay algon men yamat samalu anjen shi'ar इस्लाम बाबाको इस्लाम निकमेतको तफात है जमाअत तक ग्रुप तक मीस तकुला एशियार तो दरुगा एई एहिं कलकं अलवतिवा बयंगे एई एहिं नसलकुंगा से मीहिं एमिहिं बफे की एमिहि फदा मीमिहिं बफे की एमिहि फदा एगोतुं वकिवेगें इंसानो इस्लाम तक मेले ओळुंगई वरन रक्का तिरकम एंबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुतिल तहत रायतिन उम्मियतिन लो कनु दिदेगे दशुगा हग्गे बातिले दंगले नुरंगले नेगे शियारे की तरफ अंगुरा मुकुरने को मारो अमिया यदु असबियतन असबियत का दावत दिन मट्टका
رشوادك أوشوادك آيلا وادك نوت إنهم بس تفاوت شعار تو تمام جماعة تكا غروب تو وادك إيش النصر ده بين قوى يقول تكا مرو داميها فقتلة جاهلية أين مرو إدني جاهلية مركون إسلام أي أقول من جماعة كوريتشي أي كده أقول من فناوي ندان جيني أي أقول من كوريتشي هم أقول من مي حجة الوداع خطبة تفاوت تكراركم بين حج موسم توغا مي إبرتك أي نسيتك إرشادك حاصل كوري بجه الله سبحانه وتعالى على من إنك إكلانge تقوى روا إكلانge بروتوا إكلانge نبي صلى الله عليه وسلم جنستي ما تبين شريعتك فريه ما بولا ما هفابك مبرك الدباشي هذا وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.